malah bunceng. Di sini. Tapi kalau saya ingin langsung nggak bilang. Bilang nggak bilang. Sani. Udah. Bubuk. Isi muling-muling dikit. Enak enggak? Karena kita Ada lorong,
enggak anu kecilan. Anunya tak neng edit. Sing dipotong dredeg. Iki -1 ono. Kita cunggu. Lah kok Jenengan ki penting, Bu. Beautiful focus. Dek, sinau. Coy sapa kok? Terus? Ki gambare real ora. ndeloke ning ngetop ya. Masih tidak ada laptop. Betul kira? Boten. Tetes namu kangen. Ji. Pak Wasit. Bene, bukan lho, ada mana iki? Nang catatan jaba niku. Oh, senang motor yang jago berarti ya? Ini kak, udangnya. Sampai begitu ya toh. Kan kok dandan ora? Sapa? Kowe. Jadi dandan udah. Bodoh. Mbak anu mapatnya kan dandan udah. Itu kok. Oh, itu kenapa? Sok pisan gak dandan. Dia nambah. Dandan sampean. Antri kan ya? Itu ngomong mie, ngomong latih di rumah. Nambah nih, dewe nih. Tulisan ini dewe nih. Soto lenggak-lenggok, Mbak. Ngapain aku lagi gak sah. Apa itu? Di sini durung tak? Apa mas ini? Radit. Radit, ngecek turun mana tak? Nggih nek mboten upi. Radit, kan Radit. Radit manggugah terus film mau jare. Ayun. Tangklet Bu kadene Jawa. Oh, lipstick kan anu, gak ambekan. Gak ambekan kan jelek.
Ini siapa lagi? Ya apa namanya? Ini depan. Sini nyaman mana bilang? Ya, Dit. Yakin? Di depan. Yes. Sudah. Dit. Nyaman. Ini juga nyaman bilang loh. Udah. Kenan. Dit. Tip.